أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bishino nafla no sungalo su sabana naflai oye joko woroy a joko kilingo kile Fatiha senya kile ani suratul kadri no ina anzalnahu o senya kile joko kilingo kile Fatiha senya kile suratul kadri no ina anzalnahu o senya kile salamu blako sabadu joko fla ibe tahiya bla ka salamu blako kilinge ka wuli tuguni ka kontine anga je anga kala nyogon fe. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Arrahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Wa ma adraka ma lailatul qadri. Lailatul qadri khairun min alfi shahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha biizin rabbihim min kulli amrin salamun hiya hatta matla il fajri. Ore suratu kadri joko worodu a joko kele kele Fatiha senya kele suratu kadri noye anye min kala sisa o senya kele salamu blako sabadu don bawo ye faida min fola ko ni mami ye o ke chugola ko abe ko mami ye jomba kele ka horonya ibo baraji soro ani mami ye kongoto ba kele na dumuni ka tlaka ulami jila ibo fene baraji soro ko Allah subhanahu wa ta'ala abe i dusukun mabo sirani yere la saya wati yaro saya wati mo jaman sirani ne abe hame akola o yere be ato saya be gelamo ko Allah bi i dusukun mabo o la saya wati ami ala dele alaka olu no yani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.